Kırgızda kızdan atılıp, Kırgızda kızdan çaçılıp, kız kadırın bilmegen, kız selabayt makulup, Kırgız'ın kıyım kızına kırağanlar gelgen başvurup, iyilerda gelgen başvurup, bir kezde handarda gelgen başvurup, azremi astımızlarda turat kudalar, kuldu kurup başvurup dep, kudalarga bir kol çağıp koyamızlar. Kudalarga kol çağıp koysamızlar, aylana kızımızды Kırgız'ın kadasal türp adatına aylangan, Жақшынақай өріміз менен шығаралы, аны ким шығарат деп тұрған болсаңыздар, Кыргыз еліне аттың қашқасындай, оштың пақтасындай танымал бізден Асел Қасымақұлова. Бактылуу үлгүлүү үй бүлөдөн болгула, алтындарым аман болгула. Кудай ден соолук берсин эки балага. Бери чын койбойсуздар ба? Дуа кылып коюп турасыздар? Kişine erterek bunda razvedka kılıp ömetip durandan keyin östörü gelip durup sağa dep durup onda atış gerek bolsa da. Ha berden hem özüңүздөр ылайыкташтыргыла деп атат. Ылайыкташтырып кимге тарталы?